Sanibonani. Cha. Ngithanga ngilisa amazwi okubonga kakhulu wonke umuntu oseke wasubscribe ngapha kuleli page lithi I am China Man. Uyeke uShayina Man lo. Ngibonga kakhulu kodwa singaphela manje. Siqhubeke nje mfowethu. Sidime silokhu subscribe nami ngapha ngizolokhu ngidime ngifaka nje lapha izinto engithemba ukuthi iphethe amazwi okwakha na ukugqugqumezela ngoba impilo ihlezi iya phansi naphezulu ngazo zonke isikhathi kwesinye isikhathi sayidinga wona amazwi okuphakamisa umoya usihlekele nje kwesinye isikhathi ngoba nakho kumamatheka lokho kunamandla ngokwakho nje kukodwa cha ngibonga futhi kodwa cha qhubeke phela nabangani noshomi bakithi betshela ukuthi cha khona leli yellow bone leli la kaNgobese akugala kadele lapho ufike nje uchofe leli buttonisi leli lo subscribe iyobe iphelile ngiyophinda futhi ngibuye ngithi cha ngiyabonga uyabona cha ngicela ngaphela umoya ngempela kodwa ngiyacelela ke sengicela umuntu mayicela uyaphiwa bakithi akwenziwe njalo phela chofe nje ibuttonisi lelo utshengise nomunye futhi cha khona indoda eyelo nje buka ngiyelo kanjani sengabe umona ke nje ebantwini nisho ukuthi lelo buttonisi lela lichofe bakithi ikhuphuka umphakathi kwazi ukuthi lo msebenzi uthola abantu abaningi yebo cha yabonga kaGamdani angihambile njalo akusiwu goodbye lopho ukuthi ngisathi igushu nje ngapha khona lapho engiphuthuma khona akusenani